Aikari a matura maya ma Mwiganda na Mikinduri makoretwo magitetanio haguku ogiteri makigomera mucii wa mugambika muiru akirikana gukorwo ari munene wa batoni ya nyanake ire ya nduthi na gutafania ciiko cia uragani matura-ini maya. Alikuwa anauliwa anachukua pikipiki na walikuwa anatumia mapanga kukatakata drivers. Wananchi walikuwa na ghadhabu, wakaona wampea adhabu nyingine, wakachoma mali yake yote, wakata mandrizi, ng'ombe walitoroshwa. Kugina kuo aruti a wira makiria 300 kaunti-ini ya Tharaka Nithi mahota gwikora makiuro ni mawira mao thutha wa thirikari ya kaunti no kwambiriria wandikithia mweru makihuthira mitambo ya kiriu. Gavana wa kaunti no Muthomi Njuki na ugire wandikithia uyu ni wa gutigirira aikari ya kaunti no ni matungatirwo uria kwagiriire. 358 people who are not visible anywhere except on the payroll have already disappeared. System ina ensure ya kwamba hakuna uzembe katika Tharaka Nithi County. Waki wa kiharo gia kinoru kiria kiratanywo gutafanirio mutho wa madaraka mweri ukite kiri thafarini ya mwisho ya waki wakio guku andu makiria 20,000 makirigirwo gukanekinya muthi ucio me hamwe na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta akiaria riria eguthuurima kiharo kiu. Mariki mukaru ministry-ini ya ugiteri wa thiini Karanja Kibisho na ugire maundu mothe ni megukorwo marikite ciuma 3 igithira guku uhandi wa nyeki ukirigirwo kurika thutha wa thiku 3. We are satisfied that the readiness at the county commissioners' residence to host the state luncheon is up to speed. To sincerely thank the national government for supporting us with this stadium, which is going to be one of the most beautiful stadium in Kenya. County ya Meru igukorwo iri ya gatatu gutafania muthi uyu thutha wa county ya Nyeri na Nakuru. Handu-ini ha Inooro TV, Jitoka Mau wa Muciri.